Bismillah, subhanallahi ve bihamdihi, adada khalqihi, ve rida nefsihi, ve zinata arşihi, ve midada kelimatihi. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hurmatlı mumun Müslüman Türktuğanım. Siz oroza karmadınız mı? Elbette inşallah karmagan boluşunuz gerek. Birok, oşul ele uçurda sizdin közünüz dağı, kulağınız dağı, tiliniz dağı, жүрөгүңүз дагы орозо кармадыбы? Ал кандай дейсизби? Ал көзүңүз менен жакшы нерселерди гана караштык, көрүштүк, жаман нерселерден тыйылыштык. Кулагыңыз менен жакшы нерселерди гана угуштук, жаман нерселерден сактанып укпаштык. Жүрөгүңүз менен жакшы нерселерди ойлоштук, jaman nerselerden sak boluştuk. Tiliniz menen жақшы gana sözlerdi süylöştük, Kur'an okuştuk. Jaman, uşak, ayın, gıybat sözlerden sak boluştuk. Bir tuğanım, siz uşularda dağı atkarıp atasız mı? Uşularga dağı amal kılıp atasız mı? Amal kılıp ayatkan bolsanız, amal kılınız. Eğer sizdin oroz tutkan orozonguzga sooп берилсин десеңиz, эгер сооп берилбесин, бир гана фарызыман кутуламын десеңиz, анда өзүңүз билесиз.